Alpha Miso Production YouTube channel en tu le ngai thatu te chibai vekule January ni ruksang ni som ni parukania thu tharang sang kan ngai thadona Pakistan tana en thatu nia an riat pathan ko ta naupang kumsom le pangami lek an mana tin Bangladesh Hindu te ti du dana alwar chhausela me che pakhat phechu an pong sualana rap thak ema Bangladesh boruak kalsel chungchang te US in Venezuela President Anman Maduro le anupui kota anin lan chungchang tele he thilina khovel acho boi chaudan te oil mana enge ngong anei tur ti tele Trumpan arun le mai anrin ramsang sang tene na anin karte kan ngai thaho don ani abutan nan Pakistan en thatunia anrin hlel naupang kumsom le pangami anman chungchang hingai thaang Pathan Kot Police te chuan Pakistan tana en thatuwa pu kumsom le pangami naupang pakhat anman thuan puanga police ten an soidanin he naupang hian Pakistan tana India thil poimo an riat ruk lakhom pol inter services intelligence ISI ho tu tenen in biak na anlo nei thinani police te tarlan danin he pa hian kum khat kalta atang khan India ram ven himna atana thil poimo le riat ruk sensitive information te chu ISI ho tu te na alo thon thina he thil riat ru anin thon na kong communication channel hi tuna hian police te chuan an chui me kani India rama platform rin tlak most player kan lo lom che Kosani Mukherjee portal ven ani in most player HD quality in match zong a thlonin en la cricket match a hian loman ro pui tak tak i dong the ani deposit masaperi siamin jili in fiam na hian cheng sang khati muanga balance da bel hi UPI le bank transfer manga ti theini in aranga ahim boka voin hian most play hi download la Facebook review in ei chuan cheng zani voin ni awain jali athloni ni muang most player account isiam chuan voin a hian athlona voi za som ni pani spin ni muang aklovin komena kan da hi metla i most play jingkong chutran vero le Police officer te chuan he thil thleng hian ril runat nana satak a thlen thuan soya chui chian na atanga alan danin ISI hian thli thlai na thok tur hian naupang te takte te hi man ruwa man antum ti hriatani hei hian ram him na konga la na satak a thlen thei tian ta lang bok Punjab state chung mun ranga naupang dang te po ISI tenen hian inzom na an nei an ring hlela chu wangin Punjab state chunga police station zong te chu in ring renga tur le hetiang thil thleng a omem ti uluk taka thli thlai monitor turin hriat tirna alat pe kan ni he thil thleng a hian akai hnoi midang tamjok mu chua tumin investigation kalpui me kania police te chuan naupang kumtling lo juvenile chunga dan mantur legal procedure zong te chu uluk taka zomani thuan soibokani Pathan Kot SSP Daljinder Singh dilona soidanin he naupang hi social media kaltlangin Pakistan lam hian anlo trepani apa thina chungchanga aril runat lai le aril rubuai lai chu remchanga la in an thunun ni in alang ti in asoyani Bangladesh Hindu pa tha ania darkar som ni pali chungin avoi ni na ani Bangladesh kum somlimi Hindu pa pakhat tha ani le ta a hei hidar kar som ni le pali kalta chunga herama hetiang thil thleng avoi ni na ni sarat mani Chakraborty dor nei tu chu thotan ni jandar somvel khan Narsingdi district a hriam takin an beiti hriatania aliam tuar lovin aboral zuyani he tual thana thlen ma lok hian Jasor district a kumsomli le pangami factory nei tu chu ka hlum aloni to bok Rana Pratap Chanchin bu editor ni bok hi mi rual khatin aluwa an kapa arok anjai sak bokani tual chung news rang te chuan Pratap hian thu buai tam tak anei thuan soi Pratap hi zirtir tu fapa ania Kopalia bazara kumni chung vur siamna ice factory na thokin hetiang thil hi alo kalpui to a thotan ni tlai khan mitlem te in factory atangin an ko chuaka Kot kher pakhata ruain an kap tani arwang bula hian silai muka ruana pasari lai mu ani tual chung mi pakhatin a soidan chuan
tual thatu te hi motorcycle in an lo kala prata panen hian anin nial nuwa alua voi tam tak kapin an tlan chia ani police officer pakhat chuan prata pa hi alua voi thum lai ka ani thuwa soyani totan nia tual thana thleng hi Bangladesh minority mitlem zok abik takin Hindu te chunga tharum thona thleng mek zinga athar berania Bangladesh hian Hindu te hi mipui tam zonga tanga chutin za pasari vel chau an omani inrin ni khan Janaida district Hindu mei che pakhat chu mi pa pahni in an pong sual boka he thil thleng phei hi churap thlak le ani Bangladesh lai li lama Kaligans Janaida biala Hindu mei chia kum samlia upa pakhat chu mi pahnin an pong sual ni riatania hemi nu hian thingkunga tron betin asam an me sak bokani Pulisa a reporta mei chia hian a soidanin kum ni le achan ve kalta khan Kaligans municipality a wat number 7 a sahina le a unaw pa hne tangin in chong ni le ram decimal 3 chu an ram Bangladesh paisa teka makta duai ni million ni in alea chumi alei nuwa tang chuan sahina hian moi lo tak takin a thlem thina a hnol nuwa ati buai zui ta hrep pani inrin ni tlai khan a khuwa atanga a mel riat pahni in an tlo lain sahina le a thian pa hasana te chu a ina hian anon lu thuta an pong sual ta ni chumi nuwa teka singa India poisa a cheng sing thum le sang sari vel an dil zui boka poisa apek du lo nuwa a mel riat tlo tu te chu put thakin inatangin an hot suaka mei chia chu a tre tak chia ma wangin thingkunga an tron beta asam an me sak nuwa video in atha an lak saka social media an thedar zui bokani mei chia hi an soisana sa le a ni khwa a riat lo nuwa tual chung mi ten Janaida Sadar Hospital an admit ta ani Hospital Superintendent Dr. MD Mustafizur Rahman soidanin mei chia hian atira thil thleng hi a soi du lova ma se medical examination an ti nuwa soi sakle leilen na pong sual atok ti an thre chuak ta ni mei chia hian Kaligans police station a sahin le hasan ate ming ta langin complain aziak luta Janaida Additional Superintendent of Police Bilal Hossain chuan mei chia hi police station a kan kova a complain kan ziak lut to a chui chian ani nuwa police ten dan anga hremna na thei ang per kan pedon ani atiani cholni masa khan khokon Chandradas kumsom nga mi chu rong takabe ani nuwa hal ania ani hian damdoile mobile banking dora siama nilai ni kalta khan ador khara inlam apan nalama be ania amaile alu akan na satle lain dila azuang thamana January ni thum khan damdo ina aboral tani December ni somni le pakwa khan mimen singa Bajendra Biswas kumsomli chu ahna thona muna atho pui pakhat naman mi a an aka plumbokani December ni somni le pali khan Rajbaria Amrit Mondal kumsomni le pakwa chu sumlak saktuma pu na wangin mipuin an lo chil hlum to ni kha December ni som le pariata po Dipu Chandradas kumsom ni le pakwa chu sakhuwa soichia puin mipuin kut an thak rona athia arwang hi khal zoi ani bok India chuan Bangladesh interim sarkar yanu sakai hruai hnuaya minority te chunga tharum thona thengreng hi poyati thule angai tu om hleti asoyani External Affairs Minister Thupuang tu Randir Jaiswal chuan thakalta toplam khan thuthar lakhom tu te hnena extremist mifir fiak telaka Hindu Christian le Buddhist te an himlo hleni atia sarkar thar atin nu hian minority te chunga tharum thona thil thleng sang ni le zakot chuang lai thu buai zialu ani to ti asoya hetiang thil thleng hi chanchin bu in an warma ma anga ngai liam mai chi ani lo ti en asoi bokani Nicolas Maduro Venezuela president chu US kota thiam lo na anei lo thu asoi lain Venezuela khopui Caracas ero Delcy Rodriguez chu
interim president sarkar lai lok hruai tuatan laklu ani ta thung ani Delcy Rodriguez kumsonga le parukmi kumsang ni le som pariata tanga vice president loni to hi thotan ni khan Venezuela parliamenta interim president tan laklu ania he huna hian hruai tu hlui Maduro chu US in akhren na atanga tha zalen turin an phut bokani Rodriguez chuan inrin ni zana US sipaiten Maduro ale anupui Cilia Flores te an rubo kidnapping chu poyati thule anat pui thuwa soyani New York ko ta thil thleng amu nom hle a Maduro chuan ruihlo to ru drug trafficking le firfia ka chet na terrorism thu buai pali lai alaka siam ani na hiam lo na anei lo thuwa soya ke chu Venezuela president kalani rengani ti in atang ve tlatani US ambassador chuan UN a hemi chungchang hi soin Covela oil energy reserve mun pui ber chu dan lova hruai tu le dan pum pela tlan chia fugitive from justice ko tan hut chia chi ani lo ti a soi thung ani Maduro chu New York a thu buai sang sang ruihlo to ruk te machine gun nei tele firfiak pol ne na in thurwala pu na thu buai ate hiam lo chan tirania kota in lan la hian mi puijing atangin mi pakhat chu Spanish tongin naron aw vaka Maduro achu athil ti man alapek don thuwa soya Maduro chuan anena president ru bole indona ami man prisoner of war ani thuin alo chang ani rorel tu judge kumsom kwale pani mi Alvin Hellerstein chuan hethil soihona hun hi ala omdon ti soin Maduro hi atong lai alo pot chatani Trump chuan Venezuela a hian in thak thlengna dik tak proper transition a ma lo chu US in heram hi a enkol ran don ti asoi to a ma se US sineta minority leader Chuck Schumer chuan he US malak na hi riat chian a har hle atia ramdanga po hetiang thil hi US yan ati le mai a hlau thuwa soi bokani US House Speaker Mike Johnson ero chuan regime change sarkar thak tumna ni lova Anchet dan thak tura phutna change of behavior ani atithung Venezuela a oil anthon su atepo hren ani to wangin reilo te a sarkar thar adin arin thuwa soi interim president thar Rodriguez chuan US sarkar chu tho hona ko operation nei turin na soma khovel huap dan international law nuaya mason na tura tho ho adu thuwa soi ani Rodriguez hi laklu ani lain mitam tak an pung khoma Maduro afapa point anu le pate chu Venezuela anron let le ngei don ti soin Rodriguez chu athlop tlat thua soi bokani Maduro a kota a in lan le hun turatan hian March ni som le pasari sang ni le som ni parukwa tani hemi ma hi chu anu pa hian zela anom ri donani Venezuela hian January ni thum sang ni som ni paruka US sipaiten an president Nicolas Maduro an man nu khan tual chung borwa ka thalo hlea buaina na sataka chuak me kani karmasa toplama khan Caracas khopui chunga president Chennai Mira Flores Palace bungnaya silai ka ri le thilpuak ri na satak riatania sipai le riam hrekenga chetla mu an ninual bok hei hi hruai tu thar Delcy Rodriguez laklu ani nu loka thil thlengani Venezuela mi pui himun nia anin chen meka Maduro thop tu te sarkar thop tu te le Maduro a chung te chuan Caracas president an man an du lo na satakin an lan tira Maduro le anu pui tha zalen turin an phuta US sarkar chu an rama na sataka enroll aggression an pu ani opposition sarkar el tu polte sarkar el tu hruai tu Maria Corina Machado ite chuan hei hi Trumpan Nobel Peace Prize adona wanga tunge ani po ka thengai lo ati khania he hun hi zalen na hun ti in an lo lom thunga ma se an ni po hi Trump malak na hian an lain rol thuk lo hle interim president thar Delcy Rodriguez hi adin munakhir hle a president Trump chuan Rodriguez hian thil dik ati lo chuan Maduro a aya na zok semna ato tu thua soyani chuwangin Rodriguez hian
sarkar masa ami Maduro thlop tu te lavong nung sin US nen po inbiak na nei adu thua soi ve thunga kong ya kal atum me kani Venezuela sipai te hi huai tu in thak na regime change sa hian an poimo bera tuna hian Rodriguez sile sarkar thar hi an la thlop ri ni in na langa ma se sipai jinga mi then khat le US sarkar in kara engemo in thurwal na a om mairin hlel ani mek bok ramchung boruak abuaya wangin ezon na le dor sang te po an khar deuh thapa khovela oil tamnaram nima se US in an thon suana a hren sis to wangin ramchung sumle pai din hun ahar sa zual hle a atlang puin Venezuela hi indona boruak state of emergency ang dewa ading meka mi pui an ral muang lova huai tu thar hian US ngen na azom lawani chuan US sipai ten an ramchunga sipai beina ground operation an kalpui zui le mai an hlau hle ni he thil khenga wang hian South America ram dang te po an in ring alat hlom hle ni US President Donald Trump hian khoi ram nge abitum le ang ti chu mithiam ten an ngai tua ber pakhat ani meka US President Donald Trump patam ni na hi arampon in rel bolna foreign policy du tho tak hian akhil fia chho hle a Venezuela President le anupui chu Caracas anwin fen himna hmuna tanga zan thil thuwa wa bein anwaman tange ya he malak na a soi fia na hian Trump chuan kumsang khazariat somni pathuma Monroe Doctrine America thiar kara midang in rol lo na dan chu herramin Monroe Doctrine ti in apminga thaka America thiar kara US thunei na lan chuatir atumani tun nai ni tem te chunga ramdang avawlok na then khat te chu Greenland USian Greenland a sipai te mun pui Pacific space based nei to ma se Trump chuan he thiar kar pum pui hi nei adu ani national security ramven himna tan Greenland hi kan mamo ani tin journalist te khila he biala hian Russia le China longten tam le ti asoi Greenland a hian phone electric car le ral thuam siamna ta na poimo rare earth mineral atam le a tuna hian heng thil te hi China in athiar chuak nem berani Greenland sarkar chanlet na Prime Minister Jens Fredrik Nelson chuan Trump ngai tuana hi molna fantasy mai ani atia in beturin an in hongrang ti asoya ma se chu chu khovel huap dan international law za chunga kalpui turani ti asoya ni US President Donald Trump pan Greenland chu US rambung pakhata siam annex atum thu voi duai lo asoi nuwa Greenland Prime Minister Jens Frederiksen Nielsen chuan lungoi lo takin atok to ti na chang leta US President Donald Trump pan Denmark sarkar hnuaia om ma se ma nia in rel bol na nei Greenland chu US in lak atum thu asoinon fawa wangin Greenland hruai tu hi alung oi lo hle ni pathian ni January ni li sang ni le som ni paruk zan khan Greenland Prime Minister hian Facebook a thu chua siamin norlui na atok to in mu sit na le kan ram lak atum na angai tu na fantasy si bansan ro se in biak na le soi ho na tan chuan kanin hong renga ma se chu chu dan dik le khovel huwa pa in rem na international law za chunga kalpui turani ati ethil hi Donald Trump pan karliam ta a Venezuela huai tu aman nu loka thleng ania Trump hian Greenland chu US himna national security atana poimo emani ti in asoya chu wang chuan US ramzinga tel turin na du ani Denmark Prime Minister point Trump tongkam hi mol thak le omjanei lo ti in alo soi sel to a Greenland chu raltur ani lo thua soibok Donald Trump pan Greenland lak atum tlat na hian US le achian tha Denmark le Greenland in kar boruak atichia Greenland hruai tu te chuan hetianga vaule norlui hi andu lo hleni Colombia Venezuela abe nu dar kar tlem te a Trump chuan Colombia President Gustavo Petro chu film kurturina wauzoya Colombia hi oil rangkachak tangkarwa le lunglu emerald tamna rammani
khovel huwa pa ko keng siam chuan a hmun pui ani boka Trump chuan Colombia president hi mi hrisel lo ko keng siam le US a hral nuam timi ti in na soya atirei to lowang ati zui boka Colombia asipai malak na kalpui ani don le don lo anzo chuan a thavia wang chu ti in a chang ani Colombia president Gustavo Petro chuan thotan ni January ni nga sang hi som hi parukhan US president Donald Trump vauna sang laka atulani chuan ral thuam lek ain huam thua soya ethil hi Donald Trumpan kar khat liam ta a Venezuela ruaitu Maduro asipaite manga aman nu loka thleng ani president Petro hi man deuh kha chuan ral thuam kenga sarkar do tu guerrilla aloni to thina ma se sarkar ne na inrem nan siam nuwa ral thuam atung to ani tuna ero Trump vauna laka kan ramtan ral thuam kalek le mayang tin ex kaltangin asoi chuakani president Petro hian Trump sarkarin Venezuela president Nicolas Maduro sipaite mga anman chuna satakin na soy sela US yan dan bo chiale engma rin hlel na rin tak si lovin Maduro hi arubo abdakani ti na puwa Gustavo Petro hi Colombia president ni thei masaber lefi sania Donald Trump nen hian rei takatang khan anlo in bengun to a in melmak na satak anlo nei to thina ni South America le US in car bo ruak hi thalo le a Venezuela president anman nu khan Colombia president hian aram himna atan engpo ti ahuam thu atlang au puyani Iran a hian sarkar du lo na satak chuak meka Trump chuan tual chungmi an tha bil le ani chuan nat takin a chang le don ti asoya nikum khan Trump hian Iran nuclear mun puite alo be to a hei hi Israelin Iran ral thuam siam theina ti chiat atum nakal zel wang ania kar kalta khan Trump le Israel Prime Minister Netanyahu te chu Mar-a-Lago a anin muwa Iran chungchang hi an soiber ania kumsang hi som hi paruka Iran hi beile antum nin chanchin puthen khat chuan atar langani Mexico Trump hian akma ang bokin ramri hungna wal sale turin ma ala a kumsang hi som hi panga a sarkar na achan vele Gulf of Mexico mingchu Gulf of America ti in athak ngalani Mexico sarkar chuan rui hlo le dan lova an ramalut dang turin ma ala tok lo ti asoya engtin emo kan ti angayang antia Mexico president Claudia Sheinbaum chuan an ram chunga US sipai lu chu arem ti lo ti asoi bokani Cuba hi Florida atangamel somkwa kilometer za somli panga chawa hla ania kumsa khajakwa somruka tangkhan US in rek na sanction alo siam to ni Trump chuan Cuba be angai lo ni na soya achan chu an sumnar ber Venezuela oil atop don to wangin an tlunai to atiani US Secretary of State Marco Rubio chuan Havana a sarkar na thokni ela chuan kalungai to viawang atia presidentin thu asoi to chuan thu takalak turani ti asoi bokani US sarkar lai pui Pentagon ho tu pikhet set chuan January ni thum khan US sipai zani velin Venezuela khopui Caracas anlu chua thu hi asoya esipai tlem te hian Maduro chu engma hliam tua lavinan man theya ma se he beina hian military thona za somnga chuang man ani bok UN ho tu Antonio Guterres chuan Venezuela ding mun chu alung oi thak lo hle te soya US thilti dan chu ram in kartan international local ani allow hle an sai to thinangin UN hi chu an huai to lo hle a an ni na ang hian engma an ti tak tak ngam to lova US thunwaya anni achan chu UN a sum tho tamber US ani miawa wangin US in hlau hle ni China le Russia ram pani chuan US thilti chu khovel sarkar anga in ngai ti in andem hle a Maduro chu chuangal turin an phutani Turkey President Erdogan chuan Trump apia a Venezuela chu ral khel na hmuna siam lo turin na nge na ni Indian National Congress chuan US yan
ram inkar dan apal zut hle ti soin an dem ve bok Russia sarkar chuan an mi le sa te chu Venezuela a zinri lo turin a hriat tir bokani khovel thil thlenga wang hian tuna hian rang ka chak man asang chho hle ni Venezuela hi khovela crude oil nga ber ramania he thil thleng hian kong sang khovel oil man sum don na a khoi poi thei don ani tuna ri chuan oil man hi alat la niam dewa a chan chu sum dong tam tak chuan US hian Venezuela oil lak chuan a hi asiam that thuai an be sei wang ania ma se tual chung buaina apun lun chuan oil lak chua a har sa anga oil man asang thut thei reng thungani Venezuela oil industry hi kum tam tak en kol lo le semna sangson sang awangin a cheto le a US oil company lian tak tak Exxon Mobil Chevron te hian herama anin bun don ani chuan Venezuela hian sum tam tak an sen angai don ani tuna hian ni khata barrel makta duai khat le point khat vel chau an la chuaka ama chuan barrel makta duai thum le point nga te an la chuak thina ni hedin mun thleng le tur hian kum tam tak an du don thungani President Trump a sarkar hian Venezuela oil phurlong te chu tuipui lama adan cha blockade tlap tawangin oil tam tak an phal chuak thei ri lawani hei hian oil mamo ram dang te tan har satna asiam theiani Venezuela hian khovel oil zong za som pasari vel billion zathum pathum barrel anaya US hian heram oil hi adu angya athunun theiani chuan khovel pumpuya oil supply alo tamanga chu chuan oil man atitlom theidon ni in mithiam te chuan an ngai ani